Bisag bata makama o apir. Way gipili nga edad hampagay lang sa paladapir. Yes, ika mga tudlo ito'y udlang kita ko alay. Babae o lalaki, labi na kong teenager rapper. May bagong nakita, naghangop sila dayog apir. Inhay mga bayot, nangalipay na himuot apir. Magti ayon nag-away, naguli, pis na sila apir. Mga trato naguol, kay nag-break sila no more apir. Den hay mga buta nag-apir, pagod sila apir. Eskrasyawa katumong, natuslok ilang naong apir. Okay lang, way problema, basta mo sinyas ka nag-apir. Kon mangluod ang usa, hangyo alang og ingna apir. Apir, 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 apir.